Egun on guztioi eta ongi etorri gaurko agerraldira. Gaur Gobernu Kontseiluan 3 gai landu eta jorratu ditugu, baina haiekin hasi aurretik aipamen bat egin nahi nuke COVID-19aren inguruan. Aski ezaguna da zenolako egoera bizi dugun Gipuzkoan, oso gogorra, oso momentu zaila bizi dugu, eta hortaz astero egiten dudan bezala, eta gaurkoan inoiz baino eskaera maila estuagoa edo gordinagoa litzateke, Gipuzkoarrei eskatu nahi diegu beraien portaera, beraien kontaktu sozialak murrizteko ikusita zenolako eragina izaten duen honek gaixotasunari dagokionez, COVID-ari dagokionez. Tamalez, COVID-a oraindik ere ez dugu ezagutzen behar bezala, baina badakigu ze ondorio ekartzen ditun, badakigu heriotza eragiten duela, badakigu gaixotasuna sortzen duela, badakigu ekonomian ere sekulako eragina duela, eta beraz, Gipuzkoarrei eskartuko genieke arduraz jokatzeko gutako bakoitzaren esku dago muga jartzea COVID-19ari, eta beraz ardura hori eskatzen diegu Gipuzkoar guztiei. Ikusita lehen lerroan zenbat eta zenbat jende dagoen lanean onena ematen eta ikusita zenolako larrialdi egoera bizi duten ospitaletan jende asko oso nekatuta dago, aintzat hartu ditzagun, ikusi dezagun guztiok zenolako egoera bizi den baita ospitaletan ere, gaixo kopurua nola igotzen ari dan, eta beraz Gipuzkoarrei eskatu ahalegin hori egiteko. Txertaketa prozesua aurrera doa, baina oraindik ere denbora beharko du, eta bitarte horretan eutsi beharrean gaude ahalegin honi. Gutako bakoitzak egin behar duen ahalegin honi. Hori aipatuta, 3 gai beraz gaurkoan azalduko dizkizuedanak. Lehen gaia basoetako diru laguntzak izango dira, 2. errenta kanpaina gaur artekoa, eta 3. ohikoa den bezala COVID-19aren partea gure baliabideetan. Lehenengo gaia, basoetako diru laguntzak badakizute, ohikoa izaten da, urtero onartzen dugu deialdi hau, 3,1 milioi euro bideratuko ditugu basogintzara, alegia sektore honi laguntzera, erronka handiak ditu aurrean, bestak beste sarbideak hobetzea, baso zuten prebentzioa, kalitatezko lehengai berriztagarriak sortzea eta biodibertsitatea mantentzea. Horiek lirateke dauzkaten erronkak, eta horretan lagundu nahi diegu, izan ere basogintzak onurak ekartzen dizkio gure gizarteari, batetik lehengaiak sortzen laguntzen du, bestetik prebentzioari dagokionez, zeregin biodibertsitatea zaintzen laguntzen du, eta hori ere ekarpen handia da, eta horrez gain, aisialdirako espazio ezin hobea da, eta momentu honetan COVID-19ari dagokionez, inoiz baino balia handiagoa hartzen ari da. Beraz, lehengaiak sortzen ditu, biodibertsitatea zaintzen laguntzen du, eta aisialdirako espazio paregabea eskaintzen du. Aldundiak ikusita ingurumenan jartzen duen azpimarra ezinbesteko ikusten du laguntza hauek bideratzea, klima aldaketari dagokionez ere ekarpena egiten dulako, baliabide berriztagarriak eta bioekonomiaren alde egiten dulako, eta beraz hori da laguntza hauen zentzua. Basojabeek egiten dituzten inbertsioak babesteko izango dira, funtzio ekonomiko, ekologiko eta sozialak mantentzen laguntzen duelako, aurretik esan dudan bezala zehaztasun gehiagorekin. Hori litzateke beraz lehenengo puntua, basogintzara zuzendutako diru laguntzak. 2. errenta kanpaina, badakizue apirilaren 12an hasi zela errenta kanpaina, eta atzo errenta mekanizatua hasi zen Gipuzkoan, alegia presentziala. Esan dezakeguna da, gaur arte, atzoko egunen 900 aitorpen aurkeztu ziala, aurrez aurrekoak, eta 11 bulego ireki direla Gipuzkoako 9 herritan, eta 120 lagun ditugula bertan lanean. 100.000 aitorpenen langa gainditu dugu, 112.000 aitorpen aurkeztu dira atzo arte, eta hori izango litzateke sekulako kopurua, izan ere errenta aitorpenen laurdena gainditu degulako egun gutxi hauetan. Orain arte izan dugun zifrarik altuena.
Gogoan izan, aurreko astean aipatzen nuela biegide digitalen aldeko apostua egin degula, baina baita errenta mekanizatuarena ere, alegia presentziala, ikusten degula arrakala dagoelako oraindikan ere digital arlo horretan, eta aurrez aurrekoa ezinbestekoa dutela asko eta askok eta ezin ditugu atzean utzi edo ezin dugu alde batera utzi. Azpimarra berraz jarri nahi nuke, esanez, indartsu hasi dela modalitate guztietan, errenta kanpaina, oso indartsu, erritmo oso honean doa eta uste baino azkarrago. Lantalde bikaina daukagu, ogasunean eta baita digitalki ere lan handia egin du Gipuzkoako Foru Aldundiak, horretan lagundu egingo duena eta batipat COVID-19 garaian segurtasun handia ematen duena. Baina lehen aipatzen nuen bezala, teknologiaren aldeko apustua bai, noski, inoiz baino gehiago, baina inor ez dugu alde batera utzi nahi eta beraz aurrez aurreko horrek ere indarra badu noski. Hirugarren puntua, ohikoa deguna, gizarte politikako partea, beti kezka nagusia izan dugu adinekoen egoitzetan, bertan daudelako gaixotasunari dagokionez zaurgarrienak, bai adinagatik eta baita patologia asko eukitzen dituztelako, esan dezakeguna da momentu honetan 18 lagun daudela diagnostiko positiboarekin, 18 egoiliar dauzkagu diagnostiko positiboarekin, aurreko astean 24 ziren, 24 horietatik 6 negatibo eman dute, beraz 18 dira diagnostiko positiboarekin daudenak segurako egoitzan, ez da bestelakorik egon geroztik. 18 lagun hauek inolako sintomarik gabe daude, eta beraz oso ondo daude, baina dakizuen bezala protokolo bat daukagu oraindikan ere, zenaiz eta txertoa jaso eta lagun hauek danak txertoa jasota daukate, kutsakorra izan leike, kutsatu dezakete eta beraz Eibarko ospitalean dauzkagu momentu honetan negatibo izan bitartean. Langilei dagokienez, egun 11 egoitzatan dauzkagu positibo eman dutenak eta 17 langile dira guztira. Beraz, 17 langile, Gipuzkoako egoitzatan, Gipuzkoako 11 egoitzatan. Gainontzeko baliabidei dagokienez, eguneko zentroetan 2 positibo atzeman dira azkeneko astean, desgaitasuna dutenei arreta emateko zentroetan positibo bat atzeman da, bakar bat, gizarte inklusioan ere positibo bat atzeman da, eta adin txikikoetan ere bat da atzemandako positiboa. Jarraitzen dugu PCR probak egiten, hori baita modurik egokiena, COVID-19 eraginez positibo ematen dutenak atzemateko, eta Aldundiak diako profesionalekin batera, 118.980 proba egin ditu orain arte. Hori etxek beraz, 3 gaiak. Brevemente, en castellano, les diré que hemos abordado 3 asuntos en el Consejo de Gobierno de hoy. El primero tiene que ver con las ayudas, convocatoria de ayudas en relación a la gestión de los bosques, el segundo con la campaña de la renta y el tercero con el parte habitual de política social en nuestros recursos. En relación al primer punto, es decir, las ayudas en relación a la gestión de los bosques, hemos aprobado una convocatoria de ayudas de 3,1 millones de euros para ayudar a gestionar los bosques de Guipúzcoa. Mejorar accesos, prevención de incendios forestales, crear materia prima renovable de calidad y mantener la biodiversidad. Esos son los retos a los que tiene que hacer frente este sector. Además, como es conocido, tiene una función social y de ocio muy importante que cobra mucho valor, sobre todo en este contexto de COVID-19. Por tanto, hacemos hincapié en este ámbito. Segundo punto que hemos abordado en el Consejo de Gobierno de hoy tiene que ver con la campaña de la renta. Hemos hecho una valoración de su inicio. Saben que empezó el pasado 12 de abril. Ayer se arrancó la renta mecanizada, es decir, la presencial. 900 personas realizaron su declaración de la renta de manera presencial. Tenemos 11 oficinas en Guipúzcoa para ello, en 9 localidades, y hay 120 personas que están trabajando en estas oficinas. Decir también que, habiendo empezado el 12 de abril, hemos superado la barrera de las 100.000 declaraciones. Hasta ayer fueron 112.000 las declaraciones aprobadas, es decir, 1/4 parte de todas las declaraciones. Saben que tienen un plazo hasta el 30 de junio. Por tanto, más de la 1/4 parte del total de las declaraciones han sido ya aprobadas en estos
pocos días. La campaña de la renta ha empezado pues de manera muy fuerte. Vamos a un ritmo muy bueno, mucho mejor del previsto inicialmente. Y bueno, consideramos, y el Consejo de Gobierno así lo ha visto, que estamos ofreciendo un servicio excelente a la ciudadanía de Guipúzcoa. Decíamos y hemos puesto énfasis en que hemos apostado por las nuevas tecnologías y por las vías digitales, sobre todo el año pasado, cuando irrumpió el COVID-19, para poder ofrecer un buen servicio de calidad, pero seguimos con la renta mecanizada, puesto que la brecha digital todavía lamentablemente existe y no podemos dejar atrás a nadie que no pueda acceder a estas vías o que no tiene el nivel de conocimiento suficiente como para hacerlo así. Tercer punto tiene que ver con el parte del COVID-19 en los recursos de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Saben que nuestra preocupación principal son las residencias. La semana pasada eran 24 personas residentes con diagnóstico positivo. Esta semana son 18, puesto que 6 de ellas han dado negativo en las pruebas que se les han realizado. Todas ellas son de la residencia San Juan de Segura. No tienen ningún síntoma, se encuentran muy bien, pero por el protocolo están en el hospital de Eibar. En relación al personal trabajador, tenemos a 17 personas trabajadoras que han tenido diagnóstico positivo en 11 residencias de Guipúzcoa. Y en el resto de los recursos, en los centros de día se han diagnosticado 2 casos, un único caso en centros de atención a personas con discapacidad, un caso en inclusión social y un caso en los centros de menores. Seguimos insistiendo en las pruebas PCR que vamos realizando con profesionales de la DIA y hasta la fecha se han realizado 118.490 pruebas PCR. Galderaren bat izango bazenute, erantzuteko prest naukazue. Sí. ¿Han hecho alguna valoración de la alta incidencia en el territorio del COVID? Evidentemente, la Diputación Foral de Guipúzcoa, el Consejo de Gobierno que hemos tenido esta mañana, hemos hecho una lectura de los datos que conocemos, que tenemos entre manos, y evidentemente estamos muy preocupadas por la situación que estamos viviendo actualmente. La incidencia es muy elevada en Guipúzcoa. No somos capaces de decir por qué, especialmente en Guipúzcoa, la situación es la que es, pero sí tenemos muy claro que el comportamiento social y los contactos sociales los tenemos que reducir muchísimo más. Estamos viendo también el impacto que tienen los hospitales. Hay mucha gente que está trabajando en primera línea desde hace mucho tiempo, manteniendo muchísima tensión y muchísima presión, y están viendo pues cuál es la situación ahora y, por lo tanto, lo viven con muchísima angustia. Sabemos cuál es la consecuencia del virus, es decir, provoca muertes, provoca también muchísima enfermedad y también un impacto económico evidente. Hay muchas cosas que desconocemos del virus todavía a día de hoy, pero sí sabemos qué es lo que podemos hacer, lo que esté en nuestras manos, y es reducir el contacto social y, evidentemente, también cumplir todas las medidas de prevención que tenemos y conocemos para hacerle frente a la enfermedad. Por tanto, máxima preocupación, y pedimos a la ciudadanía que reduzca el contacto social y que cumpla con las medidas de prevención ante la enfermedad. Hasieran egin dezun valorazio hori euskeraz egiterik bai, egia da, zure hasierako hitzaldiaren hasieran egin diozula Gipuzkoar herritarrari bat dei hori kontaktuak eta murrizteko, baina valorazioa gobernu bileran egindakoa euskeraz. Bai, Gipuzkoako foru aldundia oso kezkatuta daukagun egoerarekin, guk egunero egiten dugu egoeraren jarraipen bat, eta kezka oso handia da. Aitortzen dut ez gera lagai jakiteko zergatik bereziki Gipuzkoan datuak dira hain txarrak, ez gera epidemiologoak, ez daukagu ezagutza nahikorik hori jakiteko, baina bai, esango dudana da, kezka hori daukagula eta Gipuzkoarrei eskatzen diegula, gure eskura daukagula, gure kontaktuak murrizteko eta bestetik ere babes neurriak betetzeko. Hoi baita, giltza COVID-19 aurre egiteko txertaketa prozesua aurrera doa bitartean. Oraindik ibilbidea badu txertaketa prozesuak, eta gure eskura dagoena da beraz kontaktuak murriztea alde batetik eta prebentzio neurriak betetzea. Ikusten degulako COVID-19 eragina ezaguna dela eta danon eskura dagoela hori egitea, alegia. Badakigu heriotza eragiten duela, badakigu gaixotasuna eragiten duela eta badakigu ere ekonomian sekulako eragina duela. Beraz, gure esku dagoen ura mesedez egin dezakun guztion onerako.
Gero, ez dakit baloraziorik ere egiterik duzun ospitaletako egoera, ze presio handia da, eta Arabako ospitaletara ere eraman dira paziente batzuk. Horren inguruan, daturik edo zehaztasunik ematerik? Ezaguna da, guk ez daukagu eskumenik osasun arloan, baina bai aldundi bezala edo erakunde publiko bezala ikusten duguna da presio handia ari direla jasaten momentu honetan osasungintzako profesionalek, denbora asko daramate sekulako lana egiten, eta beraz zentzu horretan presio hori jaisteko eskura daukagu gure portaera moldatzea, egokitzea COVID-19 eta beraz lehen aipatzen nuen bezala, gure kontaktuak murriztu eta babes neurriak bete. Horixe izango litzateke egin diezaiok egun ekarpenik onena Gipuzkoako ospitalei dagokionez. Ze ikusita bilakaera zein den COVID-19arena, gero eta jende gehiago joango da ospitaletara eta horrek ere eragina dauka, eta guk aldeguna alegia gutako bakoitzaren esku dagona bete egin beharrean gaude. Esan dut, eta aipatu nahi dut hori ere. Ez degula dana ezagutzen COVID-aren inguruan, baina gauza batzuk bai, eta badakigu zer egin behar dugun, eta zer ez dugun egin behar. Hortaz, arduraz jokatzeko eskatzen diegu, geu bere buruari eskatzen diogun bezalaxea. Bestelako galderarik? Bai, WhatsAppetik sartutako galdera bat, zer irrati egiteuna. El gobierno vasco ha declarado en las últimas horas que faltan vacunas, que hay capacidad para seguir inoculando, pero que faltan dosis. En lo que a la Diputación se refiere, ¿en qué momento estamos con la vacunación? ¿Podemos actualizar? Bueno, el hecho de que faltan vacunas es un dato constatable desde el inicio. Sabíamos cuando empezó que íbamos a tener probablemente problemas de aprovisionamiento y, de hecho, a consecuencia de ello, la gestión del Gobierno vasco de Osakidetza se ha adaptado a esta situación, es decir, una situación imprevisible en la que no sabíamos qué suministro de vacunas íbamos a tener. En relación a la Diputación Foral de Guipúzcoa, saben que no es de nuestra responsabilidad el tema de la vacunación, pero que hemos estado ayudando hasta ahora a Osakidetza en todo aquello que podíamos hacer. De momento, al suspenderse la vacunación de AstraZeneca en muchos de los colectivos, nosotros no hemos podido seguir adelante con esta vacunación, pero insisto que cuando se aclare cuál va a ser el porvenir o cuál va a ser la gestión que se vaya a realizar, vamos a estar como hasta ahora en disposición de ayudar a Osakidetza en lo que haga falta. Pero no ha cambiado la situación con respecto a la semana pasada en relación a la vacunación que está realizando la Diputación Foral de Guipúzcoa. Bai. Ezaguna da, txertaketa hasi zenetik falta diala, alegia kudeaketa oso zaila da, guk ez daukagu nahi haina txerto, edo Osakidetzak ez dauka nahi haina txerto, badakizu hori ez dela Gipuzkoako Foru Aldundiaren eskumena, eta badakigu beraz, kudeaketa oso zaila izango zala. Beraz, ez da berria, txertoak falta direla, hori hasieratikan arazo hori eduki dugu, eta horre gainera baldintzatu du prozesu osoa. Kasu honetan, Gipuzkoako Foru Aldundiari dagokionez, lehengo astetik onera ez da inolako aldaketarik egon, AstraZenecaren txertaketa bertan bera gelditu zenez gure baliabidetan gelditu egin behar izan dugu, eta beraz ez dugu txertaketa berririk egin. Baina bai esan, orain arte bezala, Osakidetzarekin elkarlanean aritu gehan bezala, etorkizunean gauza definitzen direnean eta gure beharra izango balute, noski laguntzeko prest dagoela Gipuzkoako Foru Aldundia orain arte bezala. Ez dago bestelako galderarik, ez? Beraz, eskerrik asko guztioi eta egun ona izan dezazuela.